سلام تخطاتلت نايز channel كما تخونو ጽቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒተ እዩ ሎሚ ንኹልና ኣገዳስነት ዘለዎ ሕጂ ኣብዚ ቀረባ ዝፍጸም ዘሎ ዕለታዊ ሓበሬታ ክንወስድ ኢና ንሱ ድማ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንምግባር ድሕሪ 5 ዓመት ናብ ኮንቲነንት ኤውሮጳ መጺሎ መጀመርያ እግሩ ድማ ናብ ፓሪስ ፈረንሳይ ወሪዱሎ እዚ መገሻ እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝትርጎም ዘሎ ተራ መገሻ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣሜሪካ ምስ ቻይና ኣሜሪካ ምስ ራሽያ ኣብ ዝፋጠጥሉ ዘለዉ ኩነታት እታ ኣሜሪካ እንኮ ናተይ ተኸተልትን ደገፍትን እዮም ትብሎም ኣህጉር ኤውሮጳ እዩ ኤውሮጳ ናብ ቻይና ገጹ ክኸይድ ከሎ ንኣሜሪካ ብኸመይ ዓይነት ክጥመት ከም ዝኽእል ክትፈልጥዎ ኣለኩም ስለዚ መገሻ ናይ ፕሬዚደንት ሺ ናብ ርክብ ናይ ፕሬዚደንት ሺ ምስ ማክሮን ናይ ፈረንሳ እንታይ ትርጉም ክህልዎ እዩ ናበይ ገጹ ክኸይድ ይኽእል እዩ እንታይ ዕላማ ናይዘን ክልተ ሃገራት ቀፂሉ ኸ ናበይ ክኸይድ ሺ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና እንታይ ዕላማ ናይ ዝመገሹ ክንርኢና መጀመርያ እንታይ ከክበፅሕ ይኽእል ምዕራባዊ ሚድያ ብኸመይ ይሽፍነሉ ነዚ ኩነታት ምክንያቱ ምዕራባዊ ሚድያ ክሳዕ ክንደይ ነገራት ናይ ምጥምዛዝ ክእለት ከም ዘለዎ ክትርእዩ ኢኹም እዚ መገሻ እዚ ሓደ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ክልተ ዓበይቲ ሃገራት ዝገብርዎ ዘለዋ እየን ስለዚ ብኩል መንገዲ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ዓብይ ኣተኩሮ ዝወሃቦ ኣገዳስነት ዘለዎ ዜና ስለ ዝኾነ ክንሪኦ ኢና መጀመርያ ቅድሚ ምምፅኡ ሓበሬታ ሂቡ ነይሩ ቻይና እንታይ ዕላማ ናቶም ምምፅኦም እስከ በዚ ንስማዕ ድሕሪ ምስ መፁ ክንሪኦ ኢና Travelling to Europe with three main goals. Firstly, defend his economic policy and push back against accusations of overcapacity. Secondly, defend Beijing's business with Moscow and see how far he can go. And finally, trying to create a little bit of tension or friction within Europe. Now, first, for Beijing, some of its ሰለስተ ዕላማታት ይብልለው ሰለስተ ይውን ትዊስትድ ይውን ደሃን ሰለስተ ዕላማታት መጀመርያ ናይ ንግዲ ዲል ናቱ ምስ ኤውሮጳ ብፍላይ ኣሜሪካ ትጥቀመሉ ዘላ ቲዮሪ ኦቨር ካፓሲቲ ተሰሚዑ ዘይፍለጥ ቃል ኦቨር ካፓሲቲ ማለት ብዙሕ ከፍሪ ዝኽእል ካምፓኒ ሃገር ስለ ዝኾነሲ ናይ ምፍራይ ዓቕምኹም ኣግድልዎ እዮም ዝብልዎም ዘለዉ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኦቨር ካፓሲቲ ዝበሃል ኮንሰፕት ሃገር ሕጂ ትምዕብል ዘላ ድሌታ ክትገብር እያ ልክዕ ከምቲ ንእሽቲ ሃገራት ከም በዓል ሳውስ ኮሪያ ልዕሊ ዓቕመን መኻይንን ቴክኖሎጂ እናፍረያ ሳምሱንግ ቴሌፎናት እናፍረያ ንዓለም ሙሉ ዝሸጣ ዘለዋ ንዓታተን ኦቨር ካፓሲቲ ላተን ዘይትፈልጥ ቻይና ንእሽተይ ክፋል ከተፍርም ዝጀመረት ኦቨር ካፓሲቲ ስለዚ እዚ ንብረት ናይ ቻይና ናብ ዕዳጋ ንኸያቱ ዝጥቀምሉ ዘለዉ እዩ ስለዚ ዘረባ እዚ ዝኩሉ ንስኻትኩም ኣብ ዕዳጋናት ንክንድሌትኩም ክትሕምብሱ ከለኹም ዳኸሙ ዘይትብል ነበርኩም ክብሎም እዩ ብዛዕባ እዚ ዲስካሽን ክህልዎ እዩ እቲ ካልኣይ ነጥቢ ቻይና ምስ መሓዛ ራሽያ ትገብሮ ዘላ ንግዲ ጠጠው ንምባል ኣሜሪካ ብዙሕ ጎዝጓዝ ትገብር ከም ዘላ ትፈልጡ ኢኹም ስለዚ እቲ ንግዲ ምስ ኤውሮጳ ምስ ራሽያ ዝግበር ዘሎ ንሱ ንራሽያ ዘሻድና ዘሎ ዘሕይላ ዘሎ ብምባል እገዳ ክገብሩ ምዃኖምን ከፈራርሑ ቀኒዮም ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ እውን ራሽያ ቻይና ምስ ዝደለየት ሃገር ዝምድና ክትገብር ከም ትኽእል ልክዕ ከምቲ መራሒ ናይ ፈረንሳ ብተደጋጋሚ ኤውሮጳ ናፃ ዝኾነት ኮንቲነንት ክትከውን ክትክእል ኣለዋ ደድሕሪ ኣሜሪካ ክትጉተት የብላን ዝብሎ ዝነበረ ሕጂ ድማ ቻይና እውን ልክዕ ከምኡ ናታ ናፃ ሕርያ ዝምድናታት ክትገብር ትኽእል ሃገር ምዃና ንኸረጋግፅን ብዛዕባኡ ክንምንታይ ክረዳድቡ ይኽእሉ ንዑ እውን ከም ኣጀንዳ ኣለዎ ትብል ኣላ እቲ ሳልሳይ ድማ እዚ ትዊስት ተሓንጎልናቶም እዩ ኣብ መንጎ ኤውሮጳ ገለ ፍልልይ እንተፈጠረ ዝብል ኣጀንዳ እውን ከም ዘለዎ ኤውሮጳ ሓደ ብሎክ ኮይኑ ምስ ኣሜሪካ ንኸይከውን እዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ብሓውሲ ፍርህን ሓውሲ ባእስን ስለ ዝጥምትዎ ዘሎ ናይ ውግእ ቃና ጥራይ ኣብ ርእሶም ስለ ዘሎ ቶም ኤውሮጳ ኣፅዋር ሒዙ ይኮነን ዝመፅእ ዘሎ ናይ ሰላም መገሻ እዩ ዝገብር ዘሎ ግን ንሳቶም በይናይ ኣንግል ይርእይዎ ከም ዘለዉ ክንዲ ምንታይ ኣብ ውግእ ሓንጎሎም ነኺሱ ከም ዘሎ እዩ ዝነግረካ እዚ ከምዚ ኢሎም ይገልፅዎ ኣለዉ እስከ ንቐፅል Overcapacity is a necessary side effect of growth and for them it's really hypocritical for countries who developed a long time ago to try and point their finger at China's attempts at modernization. For the EU though, massive industrial subsidies amount to unfair competition and dumping. They've already started probes into Chinese electric vehicles, solar panels, medical devices and ምናልባት ቻይና ብተደጋጋሚ ይገልፅዎ ኣለዉ ኤውሮጳ ብፃዕርኹም ጥራይ ዘይኮነስ ንካልኦት መዝሚስኩም ሃብቲ ናይ ካልኦት ዘሚትኩም ሃብቲንኩም ከተብኩዑሲ ሎሚ ንሕና ብፃዕርና ንገብሮ ዘለና ዝተፈላለየ ምክንያት ምቕራብ ሂፖክራሲ ወይ ከዓ ምስሉይነትን ሓሶትን
ناس أو ودر ويكا فير كومبيتيشنز بال حصوت مخانو نساتهم تدي تعويتهم وي تتقدمهم انت عينت زربان مخنيتن كم زتقمو نريهم لنا سلازي اتهم نجنزب نخالوت مزميزوم من سقيطومن جيلاتا تتقيمومن زحبتهم هاجرات لومي نتا بصعران بدخامان تمعبل زال هاجر اوفر كاباسيتي تو شيطان دنابلو ابت ودر نخيتمص نت قطباناتا نمقصصار زختلو زلوي تشاينا جن نامريكا يخون أوروبا مقصصار تطو كبلا زخل حيلي ايكونن مخنياتو حدا نت 4 بليون حزب زلو اوشت داغالو كال دما كبابي 7 و 6% حزب عالم ابت كبابي اب اسيا يزلو سلازي اوروبا نشت داغايو امريكا نشت داغاي بمنطرنا كالوت داغاتات نا تشاينا نبرد دما حصور وين سلازخونه كل عالم كشيا زخل سلازخونه اندحريت مس اوروبا امريكا كنقدو دسبلوم تزيلغن اوروبا حفكف كبل قليم ناي فرنسا جون رينا فرنسا كسع كندي قطباناتهم اب تشاينا تصقع مغانم بمنتاي سيكتورز صنعنا كرينا سلازي this is a very very fundamental important نساتهم ترى يكون فرنسا تشاينا اقداس تكون تخلي اجن قطباناي فرنسا بزي قطباناي تشاينا جن زخونه ترجم يبلون معناته قطباناي فرنسا منتاي استمركسي تن عبيت كوربوريشنز كامبانيات ناي فرنسا اب منتاي زتوكرين فاشن زخلو ناي ميك اب دو ناي كراندو ناي جلودو زبل باريس ناي فاشن كتماي زغل نبرت تابعي دشة تشاينا هذا ندر 4 بليون هزبيزا لو أزهقر فيها سلزي كدان سريع كابتزعبي عداقان دحراتي أتكا تشاينا تقبر يبلكا سلزي برن بتاع قبل خوليهم أدين في الدقيقن تزعل على حيل زلو تشاينا يو that's why بترى قدني قلتصهم سلسومنون تي عبها قرنا جرمن chancellor أبو نيسل السمعالتي عدد جرنيرو سلزي بعفهم دليتهم كزارب يقولهم أبتكبارقن حيل زلو تشاينا تراي And this really is a huge issue between Europe and China right now, and it's unlikely to be resolved anytime soon. Another major sticking point is the war in Ukraine, a war on European soil. Emmanuel Macron is set to once again warn President Xi against propping up Russia's war machine. Beijing has so far insisted on its right to do business with whomever it wants to, and has not crossed that red line of directly selling lethal weapons to Moscow. Finally, Xi Jinping's choice of destinations is very telling as well. طبعا بزعبات زلو ناي زي فرنسا كمل لساينا زي ارتكل قدمي سلو زخونه هج خنتاي بلو اسكنا بجرمن كن كيد بنا جرمن كرينا شعنا بنا امريكا كن كيدنا سلسي دايركشن كرينا بنا اسيا وكرينا. Let's start with German. President Xi Jinping has arrived in France, kicking off his first trip to the EU since 2019. She is due to meet with French President Emmanuel Macron on Monday. Later in the week, the Chinese president will continue on to Serbia and Hungary. The two countries are seen as closer to Beijing. EU leaders are divided over how to deal with China amid its growing global influence. So times زلو كل نجار بعين قالوا times ريوا زلو تم يوروبا أنتي وريدوهم زلو أنا يردانني زلو نن China يو هاجراسي divided يعني تما أغلى ريتي زلهم تعب زعبا China هو أردي زعبا China تما أغلى ريتا كله China هاجريا ساتم هاجراتيهم حنت هاجر نزخونه يكون وجزء أو وجد نزخونه يكون تعطى زي جبرت بسلامة من قد تمعبل زي الهاجر سلمتايو سقعد فترة الكا حماق سلزخون كاتراي هذا حماق صبالو نفع سمسكدما أكن دمسو تودادي رك سعر فتن كما يجرى حنكيله ويجرو سيره يقدم يلز حسب بر تشاينا مريتو ما يوسدت لهم بحرو ما يوسدت لهم معدناتو ما يوسدت لهم ولا حنت سقبرتهم يبلان انتاي يوزي اتي حقኛ مسلي نا أوروبا نا أمريكان انتاي مخانو ممليسو يجهدلنا له سلامتاي أرت معرض خونه وددر تقدم كيوم أنت عينت مخريت أنت عينت هم كلن كم زتقوم يوم زكار من نازل وسكي نقطن أنت يوني جرمن كم زي طلع على عزبلهم زلوس كان اسمعيه. Its growing global influence and economic might. The Eiffel Tower is the same, but China's relationship with the West has changed since Xi Jinping last visited Europe in 2019. The COVID pandemic, Beijing's backing for Russia's Ukraine war, its growing authoritarianism, trade tensions over electric vehicle subsidies, and suspicions of wide-scale Chinese espionage in European capitals have complicated relations. So, it is the first-scale Chinese espionage in European capitals have complicated. So, مع عدل ستاتاتهم زتصب زلو نتزم دنامس China زلو أبعلوتها نمجلاس معلش هذا كابتي أبز عربك زاربول جميرهم زلو أب China سلياناي أب جرمن سلياناي China حزنا زبل ويمس China زتعابر سبعة حزنا زبل هذا زربام جميرهم China تقلال زنت أقطو زربا مالتيو كالب تناي China بقطبع محيال بتعمي سكات فتيرو لهم زلو نسي تكاله مغنياتو جرمن خون أوروبا سعبي حيلنا تمتايو كار إندستري نيرو أب تكنولوجي أوروبا دحروم يمزلو إتا أنكو أب تكنولوجي قدميت نبرو عود انتهى ناي مخايني
ናይ ጀርመን ይኹን ናይ ፈረንሳ ከምኡውን ናይ እንግሊዝ መኻይን ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ናይ ጣልያን መኻይን ኣብ ላዕልነት ነይርዎ ስለዚ እዚ ዓውዲ እዚኣ ድማ ድሕሪ ኮቪድ ቻይና ብኤሌክትሪክ ካርስ ከምኡ ድማ ብሶላር ፓነልስ መፅያ ኮምፕሊት ዶሚኔት ክትገብሮ ከም ትኽእል ስጋኣት ኣሎ ስለዚ ኤውሮፓ እቲ እንኮ ተሪፍዎ ዝነበራ ብዓውዲ ቴክኖሎጂ ይምንጠል ስለ ዘሎ ዓቕሎም ፀይብዎም ኣሎ እቲ ዘገርም ካልእ ቪድዮ ገይረ ነይረ ብዛዕባ እዚ እተን ካምፓኒታት ናይ መኻይን ናይ ኤውሮፓ እቲ መንግስቲ ናይ ኤውሮፓ ኢዱ ክእቱ ይደልዩን እዮም ዘለዉ እንድሕሪ ክኢልኩም ይብልዎ ኣለዉ ነቲ መንግስቲ ፖሊሲናትኩም ቀይሩ ንሕና ከም ንዕወት ናይ ኢንቨስትመንት ፖሊሲናትኩም ቀይሩ እምበር ምስ ቻይና ዘሎ ሽግር ኣይትፍጠሩልና እዮም ዝብለዎም ዘሎ ምክንያቱ ምስ ቻይና ከመይ ጌርና ዲል ንገብር ተወዳዲርና ዲና ኣብኡ ዘለዋ ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ንኣብነት ጀርመን እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ዳይ ብሓቂ ዘስንብት ኩነታት ኣጋጢሞም ኣሎ እቲ ናይ መኪና ኢንዱስትሪ ግን ጀርመን BMW ድዩ ማርሴዲስ ድዩ እቲ ፎልክስቫገን ዝበሃል ዲ ካልኦት ኩሎም ኣብ ጀርመን ከይዶም ነተን ናይ ኤሌክትሪክ ካርስ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ዝማዕብላ ዘለዋ ይገዝወን ኣለዉ ኮንሶሊዴሽን ይበሃል እዚ ንዓታተን ገዚኦም ምስ ቴክኖሎጂ ናቶም ኮምባይን ገይሮም ክዓብዮም ምክንያቱ ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዘለዎም ከምኡ ድማ ናይ ማኒፋክቸሪንግ ካፓሲቲ ስለ ዘለዎም እቶም ናይ ንኣሽቱ ናይ ቻይና ድማ ኩላቶም ክዕወቱ ስለ ዘይክእሉ እቶም ሓያላት ሓይሎም ክኸዱ እዮም እቶም ንኣሽቱ ግን ቴክኖሎጂ ናቶም ናብቲ ናይ ጀርመናት እዮም ምስቲ ናቶም ኣቀናቢሮም ናብቲ ውድድር ክመፁ እዮም ሜቢ 2-3-4 ዓመታት ክወስደሎም ይኽእል ሜቢ 5 ዓመት ግን ከርክቡ ከም ዝኽእሉ ብራንድ ስለ ዘለዎም ጀርመን ነዚ ጅተን ካምፓኒታት ኣብ ውሽጢ ጀርመን ኢንቨስት ክገብራ ዘይደልያ ዘለዋ ስለምንታይ ፖሊሲ ናይቲ መንግስቲ ክቅየር ስለ ዘይከኣለ ንኢንቨስትመንት ዓዳም ስለ ዘይኮነ ብተደጋጋሚ ድማ ይዛረብዎ ኣለዉ እንትኾነ እተን ካምፓኒታት ኣብ ቻይና ነቲ ዘለዎን ኢንቨስትመንት መመሊሰን እየን ዝዕብዮ ዘለዋ እቲ ቴክኖሎጂ ዋላ ሰንቢድዎ እንተሎ ገዚአን ከርክባ ከም ዝኽእላ ዋላ ባዕለን ተዘይገይረኖ ክገዝኦ ከም ዝኽእላ እውን ተረዲእዎን ኣሎ እቲ ፀገም እቲ መንግስቲ ኤውሮፓ እዩ እቲ መንግስቲ ኤውሮፓ ጠቕላላ እሱ ዝገበሮ ፖሊሲ ይዕወት ስለ ዘየለ ኣብ ዝፈተኑ ንኣብነት ቅድሚ 3-4 ዓመት በቃ ግሪን ክኸውን ኤውሮፓ ገለ ኢሉ ብዙሕ ይዛረብ ነይሩ ኣብቲ ቴክኖሎጂ ግን የለን ቻይና እያ ዶሚኔት ትገብሮ ስለዚ ግሪን ክኾኑ ግሪን ሓምላይ ፀዓት ክጥቀሙ ይደልዩ ግን ኣብቲ ዓውዲ ድማ ቻይና ዶሚኔት ጌራቶ ካብ ቻይና ከይገዝኡ ድማ ኣሜሪካ ትኽልክሎም ኣላ ትኽልክሎም ዘላ ኣሜሪካ ድማ ንባዕላ ነዳዲ ካብ መሬት ኣውፅያ ብ3-4 ዕፅፊ ናይ ዋጋ ካብቲ ቀደም ካብ ራሻ ዝገዝዎ ዝነበሩ ወሲኻ ትሸጠሎም ኣላ እዚ ክርድኦም ዘይምኽኣል እዩ ፈረንሳ ተረዲዎም ኣለ እዚ ኩነታት ግን ካብቲ ናይ ኤውሮፓ ነገርካ ክወፁ ይክእሉን እዮም ካልእ ድማ እቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ዝበሃል ድማ ኣሎ ስለዚ ዝተፈላለየ ምክንያታት ዝፅፍፅፉ ዘለው እቲ ኩነታት ከምዚ ስለ ዝኾነ relations. This visit is the first by China's head of state to Europe in the past 5 years. It is of great significance To the talks. After France, she will head to Serbia for talks with President Alexander Vučić, an authoritarian strongman and ally of Russia's Vladimir Putin. She's last stop is Hungary, to meet with Prime Minister Viktor Orban. Hungary wants to deepen diplomatic and trade ties with autocracy. So እንታይ ዝብሉ ዘሎ ናይ ባሓቂ እቲ ዘረባ ንድሕሪት እዮም ተመሊሶም ዘሎ ኤውሮፓ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ዲሞክራሲ ኦቶክራሲ ከምዚ ዶ እናበሉ ሰባት ናቶም ምርጫ ናቶም ሕርያን ከም ዘለዎም ኣይፈልጡን እዮም ኣየኽብሩን እዮም ዘለው እቲ ዲሞክራሲ ናቶም ብጣዕሚ ፅቡቅ እንድሕር ኮይኑ ስለምንታይ ንዖም ሒዞሞ ዘይጥቀሙ ስለምንታይ ናብ ካልኦት ከስክርዎ ዝፍትኑ ስለምንታይ እዩ እቲ ናትና ፅቡቅ ንዓታቶም ዘገልግሎምን ዘርብሖምን ዘዕውቶምን እንተሎ ስለምንታይ ናብ ካልኦት ብሓይሊ ከስግርዎ ይፍትኑ ምክንያቱ ኣጀንዳ ስለ ዘሎ ቡክ ረብሑ ስለ ዝኽእሉ ንዑኩም ዝምዝወት ስለ ዝኽእሉ እዮም ስለዚ እዚ ፕሬዚደንት ሺ ዝኸዶም ዘላ ሃገራት ኣብቲ ናይ ውግእ ናይ ዩክሬን ንኣብነት ሃንጋሪ እዚ ቪክተር ኦርባን ነቲ ናይ ኣብ ዩክሬን ዝገብርዎ ዘሎ ውግእ ጠቕላላ ከም ዘይድግፎን ጠጠው ክብል ከም ዝደልን ንእሽተይ ሃገር ናይ ኤውሮፓ እዮም ስለዚ ፕሬዚደንት ሺ ካብ ኩለን ኤውሮፓ መሪፁ ናብኡ ይኸይድ ምህላው እቲ ቪክተር ኦርባን ድማ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ናይ ካምፓኒታት ናይ ቻይና ናብኡ ይመፃ ስለ ዘለዋ ናይ ብሓቂ ተኸስብ ዘሎ ስለዚ ፀላዕላ ይብሎም ኣሎ ካልኣይ ድማ እታ ሰርቢያ ትበሃል ኣካል ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ኣይኮነትን ግን እዚ ሃገር እዚኣ ቀደም ኔቶ ብዙሕ ዝበደለ ሃገር እያ 99 ኔቶ ሽዑ ዝነበረ ሲሎቨዳን ሚሎዞቪች ዝበሃል ወሲዶም ኣብቲ ኣይሲሲ ወሲዶም ነቲ ሃገር ድማ ኔቶ ብዙሕ ዝደብደበ ሃገር እያ ስለዚ ብዙሕ ስምብራት ዘለዎም እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እዛ ሰርቢያ ትበሃል ሃገር ኤውሮፓዊት ሃገር ናብ ብሪክስ ክትኣቱ ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ዳትስ ዋይ ድማ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ሓለፍቲ ናይ ብሪክስ ከም ምዃኑ መጠን ናብ ሰርቢያ ይኸይድ ኣሎ እቲ መራሒ ናይ ሰርቢያ ምስ ራሽያ እውን ፅቡቅ ዝምድና ኣለዎም ራሽያ እውን ኣብ ዩኤን ትድግፎም ዘላ ሃገር እያ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ እቲ ዝረኣዮም ዘሎ ኩነታት ፅልዋ ናይ ኤውሮፓ እናጎደለ ሃገር ናብ ቻይና ናብ ራሽያ ድማ እናሓየለ ትመፅእ ስለ ዘላ ክወሓጠሎም ኣይክእልን እዩ ዘሎ እሱ እቲ ምክንያት እምበር ቻይና ዝበደለቶም ነገር ስለዘየለ ይኮነ እቲ ፅልዋ እቲ ሓይሊ እቲ ተቐባልነትን ዕብለላን ኣብ ዓለም እዚኣቶም እናሓየሉ ይኸዱ ኣለዉ እሱ ድማ ምውሓጥ ኣብዎም ኣሎ Such as Russia and China. This sits uneasily with its EU and NATO membership. Vladimir Putin casts a long shadow over the visit. She and Putin described their relationship as without limits. By visiting like-minded Hungary and Serbia, China is testing the EU's balancing act between Beijing and Brussels.
Kelly Grieco is a senior fellow at the think tank Stimson Center in Washington, D.C. I asked her what the Chinese president aims to achieve during his visit to Europe. I would say the main goal here is really damage control. As a result of the war in Ukraine, as well as rising trade disputes, the European view of China has really taken a hit. And this is really an attempt for him to come there the first time in 5 years. So, زرينا لنا كل نقرات كريكم هي كمل ساينا زار ريبورت ديا ريبورت رينا لنا حنت أبديا كريادة اللي دلهم صبوا مجلس بزعباز بريزنت سياسون الله دحر كرينا أبديا كنت كنرد اللي لهم أمريكا بملكنا بلومبرج زبالوس كنري بزعباز كونتات زي أمريكا كل عينهم من تقرأ من أبزي قداق الزخ مهان مغنياته كم تنساتهم عند روز اللي ده يكون تشاينا مسبر بزح زمان قديك أسبق الوان أمريكا أن عليه تتخيس لزلا الجد معنا بأوروبا مسيالا مس أوروبا ما ولا قبض تبغ زمن نازلهم يمسلت له أو يشتم بزح سجى مسلهم في الله فرنسا مس أمريكا بزح زيت أمام كونتات كم زلويز في السكاب بخمي قلت أمريكا لما نسمعه. Let me start with you. You've been on the ground, of course, in many years from China, and just perfect person to really set this up for us. Initially, my thought when I heard the news was, why France and not Germany? But maybe you could answer the significance of that. Why France? Well, first of all, we had Chancellor Scholz in China just about 2 weeks ago, so it doesn't really make sense that Scholz and Xi Jinping meet again 2 weeks. Nothing really happened. As a matter of fact, the Scholz visit was not really very fruitful. So it really makes sense to look up. So, سلامنتاي بريزنت ناي تشاينا ناب فرانس مريتو بدرجة أوروبا كنرخلنا زعبي هاجر ويكتبا جرماني نيرو سلامتاي جرمان دي مريت سلامتاي فرنسا مريتو نزبل قدامي قد مخلطة سلسة من أبيلهم chancellor نا جرمان ناب بيجينغ تشاينا خيدو مس بريزنت شي مس قالوا ستافناتون ترخيب خمس نبرت ذكريو سلازي أبوش تكلت السومن وي سلسومن زراهم مغنيات أي محلون على الكل دما أتركبون وتسيتاوي نبرن مغنياتو أبصقان يكون سمع زيادة العمانيتي chancellor نا جرمان نتقطع باوش جرون خفت عدا يكونه أبتنا يوكرين زلو دقف نمقراط ينيرو سلازي جرمان كيدا أمريكا كيدا نت تشاينا مسراشا زلو مزمدنا نمفتح زعل لما ينيرو نسدما كيح مسمر كي تسقري لاتهم تشاينا سلازي خاني مثلا هاي وصيتون أيام مثلا سلازي ناي جرمان نجر تقدم أي قعزون وصيتين برون بوجنت العمان ناي جرمان سكر ما يتخالن مالتيو. The biggest other nation in Europe, which is France, and Macron plays it quite well. He has invited EU Commission President von der Leyen to join him, and so it's a good sequence. And of course, then he moves on into Serbia to the anniversary of the bombing of the Chinese embassy in Belgrade in 1999, and then of course to. So, بس دما أنتنا نرزلنا تزي فرنسا دما كاليت عباي حجر كم خانمتن كم تنايفا ماكرون كايدا دما أقدر سنت كل وزغل جن ماكرون ون بينو يكونن بينو زبالون يلن تانا أوروبا حبرت بريزيدنت ناوك تساتف معنا تانا جيرلو كتيلنا عمان كايديو ناب بيلغراد سربيا مالتيو أبتي شن شعت 209 ناتو ني سربيا كدب دبا خلو إمباسنا تشاينا ونتحري من يرو سلزي ناتو ممر صراحة مش عمد مذكرتها ونسلو خونه سربيا ونكسب حج فتح زي وصلها تشو استقايده زخونه يكون لوجيكال مغنيات هاي نبرون حيلهم نمر اي نيتو عمز كم زنبرن دكا كم زابيرا استفزمه وي كما بسيريا استفزمه كونتات نيرو بصحات سكولارس نيرو باسكول صوي لذي زون حدا معلتا بمقابايا اب مقابايا بز حلف الرشا اب يو ان سكيورتي كونسل كم تيما كل العالم زليت ابيوم تم هاجرات مالتي سلازي تيما نخيل العالم مغنياتو بزع قبنات كم زلاو استفزمون لذي تشاينا دما نتخل حقوفاتنا اوروبا أمريكا نفلتت لك أبتزح من بوتات هرمون سلازلا هذا كابتي نك تشاينا حيلنا تشاينا زفرهم زلوسي كل تجودهم كتوصوا كم تخل حيل سلازلا تكنولوجي سلازلا قطباوي عقم سلازلا أنصارا كتنسود ما شجر كقاتمهم كم زخلا فلتت كس بغس أبتات حمام هرمام الله أبننا إسرائيل أمنا فلسطين قد أنت تقبل الله نتهم كل تجود لنا فلسطين زنبروتي فتح زبال أب ويست بانك ويكابترا مالا زلو وكم بدنا حماس حلفتي أب غزة زلو نخلت يوم أب تشاينا أمتيا لك دحرتي نا أمريكا منيسر قتات وصاينيرو مستملسة لك دحريو نخلت يوم أمتيا ذات السلام نخو قبرون كعرقون سلازي حادث فلسطين حنت هاجر فلسطين كنا بلتقينا توم كلته زلخم حاد خونو بمبال سرح على لك كم تناي السعودية أن إيران زي الحساب زنبرة عرقتهم حجون نزيهم كتعرقهم كم تخيل لذي حنت فلسطين تبع الحجر زي ما هلا بعالم فلسطين تبع الحجر كمصر زي ما غلا ودكاتنا البوليتيكا نا عالم مخانو لسبع عامات حزب فلسطين كم زك تفك كله سلامنتاي حنت فلسطين كتكون زي كعلى زبل دماء من مليسة تدفع له لا حرا عبي كبر دماء يهوبال له بفلاي أب هجرات أصلا من عرب ولا كتب بوليتيكيات مس أمريكا تقولوا تزبجن قبل اللي تشاينا زلوا كبرت لعليو إز دماء أقدر سنة علوني تشاينا. The closest friend they have in the European Union, which is Hungary. So it's quite a very symbolic visit.
Warwick, chime in here. I mean, do you think there's anything that the Chinese president can do to avoid its relationship with Europe to deteriorate the way that it has with the U.S.? Well, China just needs to put its own best foot forward. China will advance its own interests and its own perspectives on what is in the mutual interests of all concerned, and ultimately it'll be up to other parties as to how they respond to that. China has made it very clear for a long time that it seeks win-win cooperative relationships with other countries, and certainly I don't think fundamentally there are any conflicts of interest between these countries. So the objective material foundations for solid relationships are there. It's just a question of... So እንታይና ንብል ዘለና ብሓፈሻ ቻይና ነቲ ምስ ኣሜሪካ ዝኸሰረቶ ዝምድና ከምኡ ንኸይትኸስረቶ ነቲ ናይ ኤውሮጳ ንምድሓን ዝኸውን ትብለላ እቲ ናይ ኣሜሪካ ዝኸሰረቶ ኣሜሪካ ብፍርህን ብረዓድን ሃዲማ ስለ ዝወፀት እምበር ቻይና ስለ ዝኸሰረቶ ኣይኮነን ቻይና ድማ ከም ወትሩ ክልቲአን ሃገራት ዝረብሓሉ ዊን ዊን ኮኦፐሬሽን ወይ ከዓ ክልቲኻ ትረብሓሉ ዝምድና እያ ትደፍእ ስለዚ ንዑ ድማ ኩሉ ግዜ ድልውነት ኣለዋ እተን ካልኦት ሃገራት እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ይወስዳ ብኸመይ ይኸዳ ንዓኒ ዝምልከት ቻይና ግን ኩሉ ግዜ ሓበራዊ ሽርክነት ከምፅእ ዝኽእል መንገዲ ዝበለቶ እያ ትኽተልና በለይ ዝነግራ ዘሎም ስለዚ ኣብታ ኣጀንዳ ዘሎ ሓደ ካብቲ ዓብዪ ኣጀንዳ እቲ ኢቪስ ባተሪስ ወይ ድማ እቲ ኤሌክትሪክ ቪሄክልስ ማለት እዩ እቲ ናይ ኤሌክትሪክ መኪና ንኤውሮፓን ናይ ኣሜሪካን ዓብዪ ራዕዲ ፈጢሩሎም ዘሎ እዩ ከምኡ ድማ ባተሪ ኣብ ኩሉ ድማ ዶሚኔት ጌራቶላ ቻይና war in Ukraine, of course, Azarabi, Taiwan, ዝበሃል ድማ ኣሎ ከምኡ እውን ኣብቲ ኮኛክ probable whether psychologically and emotionally the Europeans and the transatlantic powers are able to come to the party of a changing multipolar world. Yeah, and Warwick, just to follow up on that, I mean, these meetings are taking place not in a vacuum, and certainly a lot of geopolitical events. Of course, you have the war in Ukraine, what's taking place, of course, between Hamas and Israel. It's an election year in the U.S., and I'm wondering, Warwick, what role does each one play or give the other as far as their geopolitical strategy is concerned? So what does France offer China and vice versa? Yeah, I think it's important to take half a step back and probably not look at these issues so much in transactional terms, but look at them in broad historical transitional terms. And what's going on is that globally the epicenter of economic so እንታይ ዝብሎ ዘሎ እዚ ርክብ ዝካየደሉ ግዜ ኣብ ኖርማል ግዜ ይኮነን ዘሎ ብዙሕ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ ዘለወሉ ነጥቢ ዝካየድ ዘሎ ሓደ ካብኡ ድማ ዝብሎ ዘሎ እዚ ናይ እስራኤል ጋዛ ኣሎ በቲ ድማ ናይ ራሽያ ዩክሬን ኣሎ ብዙሕ ካልእ ድማ ምሰሓብ ኣብ ዘለዎ ግዜ እዩ ስለዚ ቻይና እንታይ እያ ንራሽያ ንፈረንሳ ክትቀርበላ ትኽእል ፈረንሳ እንታይ እያ ንቻይና ክትባት ትኽእል እንታይ ጣውላ ብጣውላ ሒዛ ክትቀርብ ትኽእል ንዝብል መልሲ ናይ ቻይና ክላሲካል መልሲ ከማ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ኩሉ ነገር ብንካን ሃባን ንብረት ናይ ሓፂር ግዜ ኣይኮንና ንሪኦ ንሕና ሎንግ ተርም ቪዥን ኣለና እሱ ድማ ትራንዛክሽናል ማለት እንካን ሃባን ንሕጂ ተዓግበሉ ዘይኮነሲ ኣብ ሎንግ ተርም ዕላማ ናይ ቀደም ዝነበረ ንቐፃሊ ዘሎ ትራንዚሽን ካብቲ ዝነበርናዮ ዓይነት ናብ ዝመፅእ ዓለም ክንቅየር ካለና ከመይ ክኸውን ዝምልና ብቑ ዓይነት ያ እውን ትሪኦ ቻይና ነዚ ሕጂ ክትረኽቦ ትኽእል ወይ ሕጂ ክዕውታ ዝኽእል ዘይኮነ ኣብ ነዊሕ እዋን እቲ ዝምድና ኣገዳስነት ክህልዎ ስለ ዝኽእል ብኸመይ እያ ትሪኦ እናበለ ዝምል ዘሎ ናይ ቻይና ድማ ኩሉ ግዜ ፍሉይነት ናቶም ናይ ነዊሕ ጠመተ ስለ ዘለዎም እዩ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኩሉ ግዜ ዘሸግሮም ድማ እዩ ኣሜሪካ ዝኾነ ፕሬዚደንት ናቶም ኣብተን 4 ዓመቱ ክወብረ ዝኽእል ጥራይ ዝረኣዮ ቻይና ግን ናይ ነዊሕ ራእይ ዘለዎም ናይ ነዊሕ ፕላን ስለ ዝገብሩ ድማ ቀስ ዝበለ ስጉምቲ ህድእ ኢሎም እዮም ስጉምቲ ትወስዱ power, if you will, and economic growth is shifting towards Asia and it's concentrating in Asia. And the European and transatlantic countries in general need to adapt to that changing environment. Now, in terms of the conflicts, in some ways, they're symptomatic of a changing global order. And they're symptomatic because we're starting to see the traditional powers fighting tooth and nail to hold on to what they think they've got. You worked in China for decades. You've worked in the auto industry, so you know what's really happening on the ground. Is there a growing sense of frustration now of these concerns about China's overcapacity and exporting too aggressively? Or is there still some sentiment out there that still thinks that China is a market of plenty of opportunities? Well, first of all, I guess Scholz has mentioned this. Macron will mention it as Janet Yellen said so in Guangzhou. China has huge overcapacity problems, which, of course, are challenging its trading partners, not just Europe and the US, but also, of course, Brazil and other countries. But China lives in denial and says there is no overcapacity. So she just has to bear this and listen to it all over again. I think that also she has to realize that Europe is basically using the new toolbox they built up. There has been new anti-dumping cases. There has been a subsidy case going on EVs. Which possibly will come to conclusion in June already. And then you have also procurement.
anyway እንታይ ትሕቶ ዘሎ እዚ ናይ over capacity ዝበሃል ናይ ብሓቂ ምኽንያት ስለ ዘለዎ ድዩ ወይስ generally ንስኻነ ቻይና ፍልጦ ዘለካ ኢላ ትሓቶላ እወ እቲ ናይ over capacity ዝበሃል real issue ኣሎ እዩ ትፀገም እዩ ዝብላ ዘሎ ኣነ I don't buy it ኣነ ንዓይ የርዳእንን እዩ ምክንያቱ over capacity ዝበሃል ኮንሰፕት ሓድሽ ኮንሰፕት እዩ ሓደ ሃገር ዓበ ሃገር ቻይና ከፍሪ ተጀሚሩ ድማ ብዙሕ ይከፍሪ ስለዚ ልክዕ ከምቲ ዓብ ዕዳጋ ዝኾነ ብዘዘፍረኻዮ ጀርመን እንድሕሪ 60 ሚእታዊት ተፍርዮ መኪና ኣብ ዓለም ትሸጠላ ኦቨር ካፓሲቲ ጀርመን እዩ ዘለዋ ልዕሊ ቻይና ክንደይ ፐርሰንት እያ ትሸጥ ዘላ 15% እውን ኣይበፅሐና ኣሎ ኣብቲ ዕዳጋ ተቕርቦ ዘላ ናይ ዓለም ጀርመን ይኹን ሳውስ ኮርያ ግን 70-60% ናይቲ ቴክኖሎጂ ናተን ኣብ ዓለም እዮም ዝሸጥዎ ኦቨር ካፓሲቲ ዘይኮነስ ኦቨር ኤንድ ኦቨር እዩ ዘለወን ንዓታተን እዚ ክስ እዚ ክወርደለን ኣይትሰመን ኢኻ and you wonder why elementai ni China isolate ጌርካ ንምጥቃዕ ስለ ዝኾነ ይምበር over capacity በሃል ኮንሰፕት ከም ድማ subsidy ዶ blah blah ድብልዎ ሕጂ ዝፈጥርዎ ዘሎ ድራማ እዩ and this has no bearing ዝኾነ ይኹን ground ስለ ዘለዎ ይኮነን እቲ ስዕረትካን ውጥቀትካን ንኽሽፍን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ምዃኑ ጥራይ ዝርዳእና ንሽተይ ንስማዕ እሞ ኣብቲ ኔክስት ክንሰግር ኢና procurement, they more or less killed the Chinese bid in Bulgarian trade. So China has to realize that Europe has its own policy, its own trade policy, and will actually use its new toolbox. So the time of good words and warm words is over. China has to do something about more opening up in order to balance the kind of trade that we wish we would have with China. Warwick, let me get your thoughts on the same topic. I know you have some views here on whether or not there is overcapacity, whether or not it's a relevant topic to a conversation to be had. Just give us your thoughts there, Warwick. The idea of overcapacity is a furphy. It's raised largely by countries with incumbent industries that have failed to adapt to technological change, and they're obviously facing competition. The fact is that trading nations around the world have undercapacity and overcapacity in different areas, depending on what they're capable of and what they're good at. The fact of the matter is that the European Union needs to find ways to adapt to the changing technological and market landscape. And one of the ways in which it can actually do that is to welcome foreign investment to build up its own productive capacity so that it can be competitive. ጽቡቕ ዝኾነት መልሲ ሂቦ ኦቨር ካፓሲቲ ዝበሃል እተን ሃገራት ኣብ ቴክኖሎጂ ድሕሪት ዝተረፋ ንኸርክባ ዝጥቀማሉ ዘለዋ ታክቲክ እዩ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣብ ገለ ዓውዲ ኦቨር ካፓሲቲ ኣለዋ ዝኾነ ሃገር ብብዝሒ ኣፍርያ ትሸጦ ነገር ኣለዋ ንዓኻ ኦቨር ካፓሲቲ ዲኻ ክትብላ እዚ ኮንሰፕት እዚ ሓቂ ኢኻ ትኽክል እዩ ኦቨር ካፓሲቲ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ንኣብነት ኢትዮጵያ ብዙሕ ቡን ትሰድድ እንታላ ኦቨር ካፓሲቲ ዲኻ ክትብላ ወይ እውን ካልኦት ሃገራት ኣብቲ ዓውድናቶም ንኣብነት ኣብ ዓውዲ ናይ ቺፕስ እዚ ናይ ማይክሮ ቺፕስ ወይ ከዓ ማይክሮ ሴሚኮንዳክተርስ ዝበሃል ቴክኖሎጂ ኣሜሪካ ዶሚኔት ትገብሮ ኦቨር ካፓሲቲ ቴክኖሎጂ እዚ ናይ ጉግል ናይ ገለመለ ኦቨር ካፓሲቲ ክትብለ ትኽእል ኢኻ ኣሜሪካ ዶሚኔት ጌራቶላ ኣብኡ ግን ኣይዛረቡን እዮም ልክዕ ኣታ ዝሰዓሩላ ጥራይ እዮም ዝዛረቡ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ኤክስኪዩዝ ከም ዘይብሎምን እንታይ እዩ ግን ዘርእየካ ዓለቕ ከም ዝፈልጡ ክሰዓሩ ክጅምሩ ከለዉ ሕግታት ክቕይሩ ከም ዝኽእሉ ሓደ ጽቡቕ ዝኾነ መርኣያ ንዓለም ኮይንዎም ኣሎ ከም ትሪኦ ዘለና ነፍሶም ከፊቶም ዩናይትድ ስቴትስ ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ ኤክስተርናል እዩ ትሬድ ፓርትነርስ ተሪና ዝለዓለ ኣሜሪካ ምዃኑ ድሕሪ ቻይና ድሕሪ ዩኬ ምዃኑ እዩ ዝረአ ዘሎ እዚ ሓበሬታ ማለት እዩ እስከ ኔሽን ንስማዕ What about EU tariffs on Chinese exports? Is that a real risk now? How close are we really when it comes to a possible trade war between the EU and China now? We are not very far away, and overcapacity is an issue as China produces 2.5 times global demand in solar panels, for example. China can produce 50 million cars. Itself consumes 23 million. Actually, what I was also telling Janet Yellen in Guangzhou is that overcapacity is already a huge problem within China because everybody produces stuff and nobody makes money. And Europe is the last big market open for cars and for other items, and China should be very interested to actually maintain that. Trade imbalance is at an all-time high. We had 3 years ago 3.4 ships, containers going to Europe and only one came back. This year we will face 4 to 1. China is indeed an export powerhouse, but it has to realize that Europe is not going to stay open forever. Yeah. anyway ኣትዘረባ ኤሮፓ ኣብቲ ውድድር ምስ ቻይና ፈፂሙ ዕድል ከም ዘይብሉ እዩ ተረዲእ ዝርዳእካ እቲ ሕጊ ክቕይሩ ምዃኖም ኤሮፓ ነቲ ንግዲ ድማ ክፉት ክገብርዎ ከም ዘይክእሉ ስለምንታይ እቲ ናይ ቻይና ካፓሲቲ እቲ ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ቴክኖሎጂካዊ ኣብላልነት እና ቀልጠፈ ስለ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ንብረት ናቶም ኩሉ ንደገ ተመፅኡ ክገዝኦ ዝኽእል ሰብ ከም ዘሎ ይፈልጡ እዮም ብዋጋ ተወዳዳሪ ብቴክኖሎጂ ድማ ቅድሚት እዩ ስለዚ ኤሮፓ እንታይ ክገብር እዩ ነብሱ ንምድሓን ነቲ ዕዳጋታቱ ንምድሓን ካብቲ ንብረት ናይ ቻይና ክዓፅዋ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ምናልባት ቀስ ኢሎም እቲ ናቶም ዕዳጋ እንተ
انت عبيه مالتي كواصوم دي واصوم نماني كعود نماني كودق ناي جزي حتى يكون انت رياليتي جن اب تكنولوجي كم استسعروا مرأيانات مخانط راي مفلات يدلي. Okay, this is one thing. If they have another topic. And the other side, the other side to that same coin is, the lack of FDI into China in recent years, or the drop-off we've seen from trend. Do you think that is a function of overcapacity in sectors that were actually magnets for FDI? And if you think so as well, what opportunities do you see for foreign capital to play a part in Chinese? Which sectors do you see the most runway, Jörg? Well, first of all, in the equity side, as I said, nobody makes money, or very few companies make money. Actually, China in many ways is non-investable. The market has been underperforming quite a bit. But in the real economy, China remains extremely interesting. In the car industry, you see European, in particular German companies, pouring billions into this economy. Still, the chemical industry is pouring billions into this economy. So when it comes to real investment into concrete and steel, Europe is not letting go. Actually, they are doing more in order to actually catch up with China. And as Mark was saying, we actually in Europe are very keen to have Chinese investors putting up shop in Europe. CATL has 2 plants, one already running in East Germany, one is building in Hungary. We want BYD. እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፅር ዝበለ ኣብ ቻይና ክልተ ዓይነት ኢኮኖሚ ዘሎ ኣብ ኩሉ ዓለም ግን ኣብ ቻይና ተቐንዲ ዝሰርሕ ዘሎ እቲ ሪል ኢኮኖሚ እዩ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ዎል ስትሪት ኤንድ ሜይን ስትሪት ኢኮኖሚ ዝበሃል ኣሎ ዎል ስትሪት ማለት እቲ ካዚኖ ናይ ስቶክ ማርኬት ወይ ናይ ገለመለ ነገራት ብዓይኒ ስቶክ ማርኬት ጥራይ ክትሪኦም ከለኻ እዚ ስቶክ ማርኬት ናይ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ዝሰርሕ ውፅኢት እውን ዘለዎ እዚ ግን ንማኒፑሌሽን እውን ኤክስፖዝድ እዩ ግለሰባት ዘይኮነስ ናይ መንግስቲ ሌቨል ማኒፑሌሽን ክህሉ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ እቲ ሜይን ስትሪት ወይ ድማ እቲ ሜይን ኢኮኖሚ ኣብ ቻይና ድማ ሕጂ እቲ ቀንዲ ዝሰርሕ ዘሎ እቲ ሜይን ኢኮኖሚ ካምፓኒታት ምፍራይ ናይ ማኒፋክቸሪንግ ፋሲሊቲ ወይ ኢንዱስትሪ ወይ ገለ ክትገብር ኣብኡ ሞር ኢንቨስትመንት ዋላ ካብ ኤሮጳ ዝኸይድ ዘሎ ዋላ እኳ እቲ መንግስቲ ኤሮጳ ብዙሕ ዕግርግር ዘብል ዘረባ ይዛረብ እንተሎ ተን ካምፓኒታት ግን ይፈልጣየን ኣበይ ከም ዘርብሐን ኣብ ቻይና ኣገይን ሞር ኢንቨስት ይገብራ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር So, እዚ ኩነታት ከም ዝናሎ ብዛዕባ እዚኣ እዚ ናይ መኪና ዝብልዎ ዘሎ እስከ ንእሽቲ ዶኩመንታሪ ቀሪበኩም Welcome to one of the most sophisticated car plants in the world. This is Zeekr, a luxury brand of electric vehicles. Only 2,000 employees work in this 130-hectare factory, as almost everything is automated. New technologies like 5G and AI mean we can... So, ኣብዚ ፋብሪካ እዚ ውሑድ ሰብን መብዛሕትኡ እቲ ማኒፋክቸሪንግ ድማ ብቴክኖሎጂ ዝግበር ስለዚ እንታይ እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ 5G ኢንተርኔት ኣብ ቻይና ጥራይ ዘሎ እዚ ሳሕቲ ኣብ ኤሮጳ ዘሎ 5G ኢንተርኔት AI artificial intelligence ወሲኾም ነቲ ነገራት ኮምፕሊት ኣውቶሜት ገብርዎ ኣለዉ እዚ ድማ እዩ ነዚ ኤሮጳን ኣሜሪካን ብጣዕሚ ኣርዒድዎም ዘሎ እቲ መኪና ወይ ገለ ይኮነ እቲ ማኒፋክቸሪንግ ኬፓቢሊቲ ነቲ ነገራት ብዝቐልጠፈ ፍጥነት ብዘይ ናይ ሰብ ቻይና እንታይ ኢሎም ይዛረብዎ ነይሮም ቻይና ሰብኣዊ ሒዱ ኣይወልዱን እዮም ዘለዉ ብቴክኖሎጂ እንድሕር ሪፕሌስ ገይሮሞ ቻይና ፀገም ክህልዎም ኣይኮነን ኣብ ካሊእ constantly watch over the quality and efficiency of our production line. This production site opened just 3 years ago and can now assemble one vehicle every minute. Almost all the car parts from engines to batteries. ኩሉ ነገር ኣብዚ ፋብሪካ እዚ ኩሉ ኣውቶሜትድ ዝኾነ እዩ ሓንቲ መኪና ኣብ ሓንቲ ደቂቕ ድማ ከፍሪ ይኽእል ሓንቲ መኪና ኣብ ሓንቲ ደቂቕ that's crazy are bought locally from China. On this production line, we assemble the batteries. ልዕሊ ኩሉ ኸ ኩሉ እቲ ንብረት ኣብዚ መኪና ዝኣቱ ኩሉ እቲ ንብረት ካብ ሓደ ክሳብ መወዳእታ ብምሉእ ኣብ ቻይና ይድፈሪ እዚ ድማ the scariest እቲ ዘርዕድ ክፋል ናይቲ ቁጠባ ናይ ቻይና እዚ እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ከፍርይዎ ኩሉ እቲ ዘድልዮም ነገር ባዕሎም እዮም ዘፍርይዎ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ካብ ዝኾነ ይኹን ስፔር ፓርት ኣይመፅእን እዩ ዘሎ ስፔር ፓርት ናይ ዝኩሉ መኪና ኣብ ውሽጢ ቻይና ይድፈሪ ዝኾነት ሃገር ጀርመን እውን እንተኾነት ከምኡ ይኮነትን ኩሉ ኣብ ዓዲ ኣፍሪካ ትፈልጥን እያ ዝኩሉ ዶሚኔት ጌራቶ ኸላ ካብ ካልእ ካብ ኣሜሪካ ዝመፅእ ኣሎ ካብ ቻይና ካብ ጃፓን ካብ ገለ ዝመፅእ ቻይና ግን ነዚ ናይ ኤሌክትሪክ ቬሂክልስ ካብ ጥረ ነገሩ ክሳብ መውጣእታ ኩሉ ቻይና እያ ዶሚኔት ትገብሮ ካልኦት ሃገራት ንዑ ዝገብራ ንኣብነት ቴስላ ዝበዝሐ ስፔር ፓርት ናታ ካብ ቻይና እዩ ዝመፅእ ስለዚ እዚ ካምፓኒ እዚ ብጣዕሚ እዚ ናይ ቻይና ስታይል ናይ ቁጠባ ናይ ብሓቂ ሓያል On this production line, we assemble the batteries and electric motors automatically. This is a crucial stage for our cars. We use batteries supplied by the best manufacturers in China. China produces 3/4 of car batteries in the world. Indeed, the country doesn't just make the finished product, but everything in between. It's a huge advantage for car makers here who can drastically reduce their production costs and expand internationally. Today, around 10% of our cars are sold abroad. In the future, we hope to increase our exports and gain a bigger share of the international market. At the forefront of China's global ambitions is the European.
So بحفشة التشاينا اتخذوا زلا من قدي ني أوروبا كردان كسنبدان كم نبور جرنا هنوزدهم كلالنا because بتعمي بزقلت أففتنا يوم زمع بلزلو زدما in general إذا هجتي أبكو طبعا هون كله اسكمل سيلنا بتاعشوا من ري سلام تاي كانت هجرات مريض أم نزبل عرسون كن ري ناسكه. Of places is quite interesting. France, Serbia, Hungary, these are places that have been a little bit more receptive perhaps to China in the past. Yeah, so France is a leading nation in the European Union and actually was said to have backed one of those key probes into Chinese EV makers last autumn, which then seemed to sort of trigger this sort of momentum of other probes into other areas of Chinese green tech. But saying that, Macron, I think from Xi's perspective, is someone that presents a more independent and a slightly different voice from the rest of the European Union. He's a voice that I think Xi Jinping So حركاتي ني تشاينا مرحنا تشاينا بفرنسا نممتاز برصلو ماكرون ولو قطرير مرقصان صار تشاينا تنبرو قال كابتوم مرحتنا اوروبا خوينو بزعبا ناتسنت اوروبا نات ازخونه حريانا تاخذ قبرنا تا استراتيجيك تحنص علوا كل غزه دهر امريكا تغوتي تاخذ كيد يبلان زبل زنبر مراحيو سلازي كاوز بقسون كون غليو تي اقداسنت نايتي نابون ممراتو زبل حدا عرس كون كله منال باتون اتناي ناينا صنت كن مستان بس تشاينا ناص اخوينا ديل كنقبر لنا نزبل حساب كدفعلو زخل دحر خوينو مور ابو فوكس كقبر خوليم تشاينا زبل ريتو is hoping will allow him to put a lot more space between the EU and the US, because we have seen this increasingly sort of similar approach to curbing China's access to some of these tech, to raising a lot of these issues of overcapacity. And also there is this sort of personal nature of the relationship between Macron and Xi Jinping. Xi, during Macron's visit, took him to Guangdong, to the post of the Guangdong governor's residence, which is the post formerly held by Xi Jinping's father. Macron is responding in kind here with this personal touch. There is a plan to take Xi Jinping and his delegation to the قالون مونغو كلتيوم تمرحتي صبغ زخوني ناي مردا ركبون كم زلو سون كم حدا بعتا كون كم زغل ولو كا بوليتيكا فللين تلوم بيرسونال جن صبغ ناي مردا وي كاناي حساب دا كلتيوم دسمامع زخونلو نسون حغازنت كم زلو يزغلصلو Pyrenees Mountains, a part of the Pyrenees Mountains where he spent a lot of time with his grandmother's house. So we can see this sort of mutual personal touch and charm offensive on both sides there. Rebecca, we see the kind of personal friendships and these relationships in these carefully picked destinations, right? But does this have the ability to change, or I guess to turn the tide for China's relationship with the region more broadly? Because we know that it's not just trade tensions, but security tensions, diplomatic tensions have really been rising. Yes, we have seen sort of this coming at a moment where, of course, France too, for example, has just set this goal with various domestic industrial partners to increase the sale of EVs fourfold by 2027. We've also seen this flurry. So among those أبيت هجرات زلو فللي نوددر بزوج نجاراتنا عزاب زلنا نمعزاب ترايزو إز مدرخزي because بعفهم كل وخلو تنجاراتن أبرياليتي أبكوننا كريا خلالان بزوج فللي كم زلوين عند رزلنا انتاي تفللي زمت زلو دما كم زبلكم زلو ناي تشاينا عقمي بقعت قلت عفي كريا وخلو بدعمي أرعيد ومن أسم بيد ومن الله and this is the consequence نايتي تشاينا تخطل زلا بوليسي ني تشاينا حماق منقسي قال ما لخت بلو تخين هاو كام حماق منقسي كم زعينت بقعت كما عبلغل سلازي اتزربوم حسوت مخانو اتتكباري زمسكرو زلو ناي تشاينا سيستم زخطل وزلو صبغون وصيتاو مخانو اب جبر نريو لنا اتناتهم زاربوناتنا صبغ يزبل وجن اب جبري يسرح يلن سلازي الرياليتي ايناي محدرا ايناي سيستم ايناي كايداي وصيت كم زغلاب ابايتا نحزب كاب دخنت كالعل زغل ناي تشاينا منقد مخانو هياو ابنت نرلنا እዚ ድማ ንዓታቶም ሓደ ዓቢ መሰንበዲ ነጥቢ ኮይኑ ወማሎ እዩ ዝበሃል እጂ ቀፂልና ነዚ ጉዳይ እዚ ዝያዳ ብዕምቆት ክገልጾ ዝኽእል ፕሬዚደንት ኢሳያስ እዩ እስከ ናብኡ ንሰግር ኢና ርግ ደሎ ቀጻሊ ህውከታት ዘምፅኡ ደሎ እንታይ እዩ ጠንቁ ሃበይ ድውገ ዘሎ ከይካ ናቐተባት እዚኣ ሕጂ ዘላ ኩነታት ኣብ ከባቢና እንታይ ፅልዋ ኣለዎ እዚ ሒዞሞ ዝፀንሑ ናይ 30 ዓመታት استراتيجي فحفايل تباتاتني حجي بمنقد يوكرين قرم روسيا خسروا هم كل نجار كودوا هم ده كبينا عقمن بينا لوجيك كم خون خير صباح نقول خلنا شاينا كونتين جبروا تبقيسون وين كنكر كراينا خندرت عينا شاينا يلون تجبروا صوتها هو أصلا مسد بينا لوجيك كم الكات حسب تخيل زخفت ودليل دلو باسيفيك أو تفعل عليه خوابيتات حنسا مسندي نهندي مس شاينا تجاجوا مس نهندي مس باكستان تجاجوا
هندي تمس مس جابان مس أستراليا مس دول كوريا قطعتين كحلا ألايانس فترة الفلبين تاي تقبل أبزن تاي تقبل نايدي تقفشة مهزو يدنا هذا مستقفشة سب مهزو بزن بتنتابه نبي كذا خلي تخل أمريكا بزح جديد الله تغير وغول بدو خسارة فتملسه تخل ديا أستاد 30 تريليون عدد اللو هاجر هبتي يدول دلو دولار زغط عليها ورقتنا حتى ما تزرقح دلو قطبة نبي قصو خيدي صباح نقول زحدي دورينا دلو من قدي نا يوكرين دلو اكزيبيشن نا وتهدراوي أصور نبي قصو انت علمه ذلك طريقة إذا إحنا من حساب زي تحجزه أو كبابينا هم وصاحب كبابينا بوزح نجر ونسبة نخيل يقول لجن لرجعتنا لسلامنا لرهوانا استراتيجينا فلتنا نسرع إذا بده وقت زجن ترفع يكون إذا بده هذا الله معلتو بليعه وديه الكات حسب تغير بس يجي اللون صباح عنده هرس صباح كحسبه تقول لجن هيكيرنا تمالو قينا تودين هاي جانداويانه بوده كشة ما يحضرنا كم يركع خلي شجرات فتر بين تفتر كم يركع تطاقص كم يركع تنقط كم يركع منزع خيوه هولي أمزب أهل زبل دحرا له خيل أو جيجا هم تناطاتهم كوضغط الدكون رأيك أنا عجيب إيجي عالمنا درب الزلو ولا ذا حد شراعاتهم جمود له كنبر له أو مانجو مسمارات من نام بقى خطر الضغط كذا هذا كان تعمل ذلو دلو إذا هجي كونتينمنت لهم سريع من دلو بدرجة مالوتي بجنبها روسيا سرعت غير شاينا مسات مسه إيران كوتوا يقولون أو سميان كوريا لهم كوتوا يقولون خالات يقولون بوزعت الليستة تبو تقي سمد له ما مخنيتات لهم تقي سمد له بو تراي تحصروا الترفع كنا تفلسفنا قالنا نعمرون كساب ده يتغيره مجباتنا عالم مقصصرنا عالم دبال كاب حنقولهم كي وسع المجابريات كسرحوا إلهم دفطروا ويفطروا أنا قلقلتي متخابن طبيعتهم أبكر كبابيهم تزغل سجم وجبوهم الباب سلدلوا نقول من باب مفلات رايدة كونات فتحهم ترخول لك من دلوقتي جاك هتصنت كلا لك أو كبابينا قرن أفريقيا سلام دللي كنا دبال كنا رسوها وحنقولنا هم سوهم كلا لنا نبل معاتنا برجعات قصناهم كيسن كلا لنا رهوا مسألة ذكر آخر رسالة كنا كم يجر كات الرجاجسه كم زي مثلا حنكارم كله كم يجر كات الرجاجسه تقول لذا حنكار إذا قلقل قدام كله كم يجر كات نزخ الرجاجسه تقول كتفلت كلا لك نقول مفلات رايك ولا أنت ولا أنا تي أول تاو قلنا تناي بحكي حناس دبال كصعبيناتو كنت تسرح له كلا لك بتنميد المساعي ولا كنت تسرح له كنت سؤاله لك هتكفل له مثل ذا لك مالك مفلاتو غير قداسي معناته مساكا زغيل بدهوتات كحدا قلت لك هتفضل انت التحساسهم بقبو تردوت كلا لك التحساسهم من كايدهم كغيروا اليوم انا هب مايتات زمانات تجمروا وصل دغنا العالم كربي صما هويهم عالم كابو وصل سلذا له نقول لك في العلامات من قدام قبرها لنا بزاها بابينا الله نتات جن هذا أمراسي بالله بفلا إنه هزبنا إذا هجر ذي 8 عمتات يوم استنفاسنا اللي قبلنا خب دهر سواء قبل دهر شهن حتى 200 عن هذا بس اللي بالله هنا قام هزبي كم كل هزبنا أفريقيا هجرات كلنا هنبرا هنا غني يلا استراتيجية وراء هذا ما يتقلقلنا هذا هجر ذي لازم خد دوس على لك بود مسألة سجم بنصارو تبقى قالسنا هزبي إرترا ببوانو زجورو نجر أي مهرون ديوم واي فقدون ديوم كم زي مسألة قصة تصاوبنا حدا نيشتو هاجر نيشتو هزبي سلامنتاي تمال تودي وخينات ناتبالو ندحر خينات بزن بتن بقوانين حصوتنا فبكا كسانت كاليوم قد زغونا يكون لا زغونا يكون قال هزبي نحنا رجعت ندلي نحنا خينات كنرسع ندلي بسلام كنبر برهوا كنبر مسكال بيننا اليوم كم يوم دعموا سلوا قدسوا قدات سلوا نايز غبابي نقحت رايدة كونات ولا بخف العالم درجات الله نقحتن بس قالوا دلنا زم دنا فاتن بقبو ونصرعون كلمة أنت إذا تدلنا حاجة عالم العالم دي أدل يا كم ذات رواية بتعمل تبغى غيره بعمقات قليل والله نزياد ماينا كنا استوعلن كم فلت نزلنا مستعنا زبلو زلخو أقدم تبغى غيره قليل وصلنا بريد مسالكم زلخو أنا هو كابت تمهيرنا تكونات بمستو حال كنريون كنا استوعلون يوم حتى بليز لك كابتي نسوزبلو كله أقدسي أب يوتيوب شير كجبر زي كل حصرت فيديوهات أب تويتر أب إكس شير جبر يسلزي جي دراري لكم فلو جبرون بليز أبو شير كجبر بزوجنا قرية دفتن زلوا خص لذي نابو شير جرنا ناب كالوت بإنجليش كاسل زخنة نابو منك خيس لذي حجز أب تويتر كتكم فلو تجبر كوني حجازي نابلكو مزيال بواخد أب هيوتنا صورة تخاولو تخن جبر ندلجو مبار ندلن تخينا لزن سلسلة تنكتل مجمريا يوحد بزح جنزب كاب بانك بنات أنا تبانك زقلقل زلو نعخان خجلجل أب ستوك ماركت إنفست برو ويا كريبتو إنفست برو الزجن فليت كان على اللي خان
بوحس من قد تاخذ قبرن تخيلك اتزبلت ايو قصر خلته دعر سراح كانت مرتخان عكند تيفن يوتيوبن كالن غزيخا تباخن نعاخا خطقمك كازخل نصبح من قد عوت كونه كازخل كلتات نخته معبل مصحف من باديو كورسات موساديو اب انترنت ريسيرش بغباردو غزيخا تطقملو اتاسال سيت دما لو من عاخا صباح دما ندقخا كون زخل بيزنس دي غزا اب افريكا كغزي وطني هالخا نزي من قد زك حجزنا زغل استفلالي كورسات لنا اتيكم بريكم حبريتا وسدوا برقست ما تطقمكم يخل